Wat lada syarem, Henry kalong keburam ke bakrau ya ke jela Meglaya, bahag kesin ke beningkong kalapoi syaduk ke jengekun final, ha ke lumpung football, ka Santosh Trophy ka belalong ha ke South Rik Ulber Arjar Arpulai, ha Saudi Arabia. Ha ke ni ke jengile akai ke kenhun Meglaya kala syarem da ar lalai ha ke jela Karnataka. Nakaliang jong khasi Students Union bat ke FKGGP kila pediang bat penkop buram ya ke kenhun jong Meglaya kabalong hamaulai petrol pump kum shibenta ban ai mensim kini kirang samla ke jela bekindang ya le akai baha hakini kisngi ki por badangwan Jisha kadida Santosh Trophy bom tangi la kre rai kadu first round kadu final round hadu kini ka semi final ya semana ibu ya ka Meghalaya Football Association si Nashim Piasha dan tangi jom kita tunjuk Jadi bila bani tu kundi dengi hak bayadi bak jingile kai hak pedeng ke Meghalaya tiam bak Karnataka. Bak Karnataka di Shang kami lekai sini, bahwa TV di final kuliah tu kita kami kena ipat lawan handling gitu ke pressure ke ki expect. Ini terkadang PE antara PE ke TV bah satu puluh belam tang 10 minit lah satu no ada rugi satu biasa untuk ini buat lagi lah yuk kai tu iba aduh sekarang ni lawan kuliah tu akan long meco mereka terai kita mereka level ni kalau kaju iba we stay. Jadi bila bani tu lesi kai kadang nem ke jingduna pedeng jingki player jungi kiba di duna ke tu pasti bani. Oh jingduna je don dang bun ba dang dei bangin walk out dang ya bani ke ton men tak kadi ke jing yo ke jing kai bun ba try ngin sa walk out ngin si syong lah berakut MFA official room saya kembali Mereka berinfrastruktur pat yang kemarin yang lakai ke malah kita lah lakai yang udah betul kalau belum pak. Infrastruktur telah ada belum sama masih sepak right. Lagi ya TV kan tu. Itulah ada ki international class bagi Jong Ronaldo, Jong Messi lain lakai. Compare ni tang kalau ni mungkin. Ini yang rendam siput di mana terus ya. Oh, dan rendam siput lah. Tentang kai infrastruktur. Kalauพี่ compare se ki khna na ka jilla jungi pat ki bana shabar kai ki jungi phel se ki lap pakan kom yel kai jungi kan komila kai kam da yepet kan sui hadu kata ngai dang kumong ang mena dang toni jing baweng hak palu kau ka kumtu kumong mena bagi tang supaya final ni melakukan handling itu ke pressure pa kiwi ki kamlong very strong mentally kamlong strong itu asalai saya pek saya pek mah kumtu bagi kau desi ka long ke besok komen bagi kam semla poi berkat bangin yo yang burung ni ketika objektif jongi hi badi bangin job ringi ni kamla ban job yang ka final si ka tim Brockway naru bangi ni na Saudi Arabia ngi asosi si sanre ondang ila poi ha Mumbai ngi kenu yaki nongilam jong ka KSU kila ongi bangin sadon ka ceremony nadu mene na po jerobat ki dekot jongka FKGGP lawan ban IMC ningi dan hanong po ki KSU dan meneha po mauyong ka HYC dan mentah ni ka KSU ber ka FKGGP lesi kini kadi ka jingle jong pi ka nang pen yo musim susu yang iba lesi next year ngin job sendon ya kan ka Santosh Trophy ti komdon iban ong mentasni re kublesibon ya ka jing le jong pi lesi kini kadi ka kajing ai musim ko kraw watla le si kadi berit Henry kani kadang yai ai musim ini bangindang yai trash tom bangindang yai job ni ba college bon